Hayırlı kış dostlar, kıskası hayırlı bolsun, iman bolsun bizning bugungi kishimiz hamda ertaga. Hayırlı kış dostlar, ayduk bizning yo'ldar turkumining turidan uzib ketigiz. Yo'llarimiz sizning uchun har shaq ochiq.
Yıllar. Onların barısında işlep 8 Mart'ta kino koyup oturabız. Ekranda Seyfuş hatınının halatın kiygen şel beylep otura. Hatını soyma yisirek divanda yata. Azirek yatka şul Seyfuş'ke. Hey, otna sünder, dedi. Seyfuş bakır nişlesin, işin taşlığa da barıp, otna sündirdi. Otna sündirgen idi, yanıdan qabızdı. Qabızganı tağı sündirdi. Sündirgen idi, tağın qabızdı. Seyfuş otna barıp qabızgan idi, soyma yatkan jirinden sikirip durdu da. Sen nerse, benim isiriklikten faydalanıp, otna bir yandırıp, bir sündirip, kendine svidanyega şakırıp signal veresin. Dip Seyfuş'un yanağına da soğup jiberdi. Seyfuş'un yüzü atpak buldu. Hem ol bir nige paramastan üyünden çıkıp yugurdu. Soyması, Seyfuş, sen koyav, men bit senin isirikligini unyapına kursettim. Dip kışkırıp karasa da Seyfuş onu işitmedi. 15 kilometre arı yugurdu. İkinci kartina avtobusta. Biz irler, hatınlar bulup balalar köterip basıp barabız. Hatınlar irler bulup oturganlar şeyilip. Barabız, ey barabız, balar bizge urun vermiler bit. Seyfuş düzmedi, hatın kızlar tavuşu bilen. İrler bizge urun vermiler, dedi. Şunda oturgan bir hatın kolun irler tavuşu bilen. Ey, tey baba niyari, dedi. Seyfuş düzmedi, min mat girayinya. Hatının bütün bulgan medallerinde tüşüne kodap kelgen eken. Hem başka hatın kızlar ulen unyamıyman deyip hatınının kiygen kiyimlerin işki külmeginde kalgot kısırla birge kiygen eken. Şularının barısında köterip avtobustan düşüp kaldı. Üçüncü kartina bala tulru yırtında. Onda bir size varmadım, mingine vardım. Hatının kiyimlerin kiyindim, pasportun aldım, minder koydum. Vardım, vraj seviye koradı. Nişava, ikizak bulur akıradı. Bile, ey bilmezkeni 2 minder koygan idim şol. Naşalnik hatınımın degeç yüzümne bir kişilik palatıga yatkırdılar. Yatam yok, yatam yok. Kinaga düşürüşler yok. Ey kilmegeç terezeden koşup koyttum da gittim. Şulaydım beni kinaga düşürelmik aldılar. 4. kartina o rakı magazini yanında. Bittin bulgan hatın kızlar da irler olup şiratka baskanlar. Ondağı soğuş, ondağı dolaş barsında көрге mümkün. 2 hatın, bir hatını köterip kir taşatıga kargıttılar. Bir hatın piva içti de koy bir illerinin kulturusuzluğun, tertipsizliğin kursetirge deyip baganatı bine barıp baskanıyı
Şol жерде кино бітті де қойды. Sahnede Bozkurt kızları biri. Şul bildirini bana koydu. Kuysam siz görüp okursunuz iken. Şuşunda alsam görüne mi? Ne görüne? Yok, nasıl görüne? Şuşunda alsam nasıl görüne mi? Vapşi görünmeyin. Bunanda alsam görüne mi? Görünmeyin. Resimde çevireyim. Verin amına bizler tamaktan bir bildiriyor yazıp kilgen. Buna şuna buna koydu alsam buna hırmanı tomaşaşalar görüp okurlar iken de göreydim. Yine bildiriyor. Mine bildiriyor? Oşu mu? Alısı, po, ne şu bildiriyor bular mı ne? Niye bulmasındır ya bu bit bildirülerinin atası. Esna koydu. Ol iyide tırıp kalgan grip bileşirler, girelmegen.
Şunu kayda yapılayındı? Eğrina mını lübü jirge de bula. Löbü yergeme. Mına bir olunda aytan şunda ele almayın. Ne var da meyekele avaşın bazı? Eyye. Şunda yapılan mı? Abaşını bazıga. Eyye. Bulmay. Була. Лук, свекло, помидоры, огурцы. Bana durak degen şu. Eyye. Rasim. Mına himran terkuptan bana tüftüler. Şulay ikeni şu. İmpertniler. Şulay adıllı bit. Kiydi. Eyye şunu rimit kabir koya birge eken. Eğrina mına meyke de bit mına rimot ubibi var. Şunda biri bula rimotka. Şunda mı? Şunda yapılan şunu bildirüğünde. Rimot ubibi gama. Eyye. Nişe bulmasın. Bulmay. Була. Летние сандали получишь осенью. Осенью. Мекарак мой осенью, мекарак летом. Ярар инат килетмесе ана башы тәгә белән шунда торып калыр. Ярар. Расим. Мына химбер теркупtan oyar çıkayım. Hazır halas toy bit. Бәйринат хәзер син халас туй дип мин сиңа кияүгә чыгыйммы инде? Кияүгә асак ма хаlas бәһәр отрастыра шәбер бит. Миндә шул һәр отрастыра шәбер. Нада ястыра да шәбер биламы? Столовыйгамы? Әйе, темекеләгә. Ишә булмасын дип була? Булмай. Була. Лучше самому приготовить обед. Минән булмай, иләнә булай булгас. Бүген үк хәзер үк менә. Әйе. Әллә таптың? Таптым. Кайда? Ана тора. Бигрәк тә шибәрдә икән. Шәпме? Әйе, шәп. Иләгәш кая баралар? Иләнгәш кая баралар әле ул? Мунчага ди. Сразу мунчага баралармы ни? Загыска баралар диренат. Загыскамы? Шунда план белдерде шу. Загыскамы? Әйе. Ишә булмасын дип була? Булмай. Була. Любовь, совет, проживем отлично. Отлично мә. Отлично базарста калып китә туйга. Туй дәвам итә. Инде киләһем битендә шакырмаһам да ярдәм байсырга. Тоны бие истек. Итәсә башлады кайбер башладыга. Рина мына мейкеде бит пив бар, шунда барабыз башлады. Шундамы? Шунда план белдерде. Пив баргамы? Әйе. Нишләп Булмай. Була. Льется струей пиво освежительное. Освежителме? Олай бата бер-ике бош кесмәй сыкмайбыз. Бер-ике бошка искәс, бер төрле булгас, урамга саккас, аскара берлап йөрәбез. Сарван буй кайла. Ота. Нигә? Ял түгел дә инде. Пивара саккаскана иде. Бер төрле баскана. Шулай менә. Әйе, достар сараны. Кемнәр? Милициялар алып китергә, ватырзылга. Тадау йөргә тия. Шунда да прамы белдерүнде. Вытрезвителгәме? Әйе. Ишә булмасын дип. Булмай. Була. Любителям спиртного представляется общежитие. Кәрәк мәми анда общежитие. Ярар инат кирәкмәсә ана асфальтта ятып йокларсың. Ярар. Бөтелек лапсатты истралтылап. Итәсә кайттым, хатын әрләй, анда кирәкмәй, давай разот, назот һәм башкалар. Шунда план белдерүнде. Наркоткамы? Әйе, ойышкан вакытта. Ишә булмасын. Булмай. Була. Любовь сломалась, пора отчаливаться. Ошадымы? Менә кемнәргә безнең белдер ошаган, концерттан соң безнең янга кырып чыгыгыз, берәр экземплярын сезгә дә бүләк итеп китәрбез, любой җирегезгә тагып бирерсез, әме? Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, сезне сәхнәдә сәламлый. Безнең ансамблебезнең иң популяр җырчысы Илдар Газиев, каршы алыгыз. Kızıldan giyilir bakşanda üserler şiyeler. Bizge düz sağlığız, sıklanır ağlığız, İmadur şarımız diyeler. Bu yaşlar sizi gel, bar kilgen diyeler. O yaşlar öyle zaraş yeler.
siz iken partileyen bir yerler. Susam var, tatlı var, iğrenler de var. Öldüğü öyleyse şiirler. Siz Başkırtistan'ın Anadolu Reyseli'nde Giman'ın eylen borgan şiirlerde gelecek kabalarınız bir iftar kılıp yazılınca hazır şiirattaki Jiralız Almağa şeçeğe Zöfer Hayrettin'in müzikisi.
Нати. Ой, ой, ой. Сейчас поедем у Фага. Поехали. Hürmetli tamaşaçılar mına aytırlar, biz artistlar halkın erleri xatınlarına, xatınları erlerine xıyanet ettiği boyunca birinci orunda turadilar. Mına hürmetli tamaşaçılar siz neçe bilirsiniz? Mına biz artistlar halkı bir-birimizga xıyanet ettiği boyunca neçenchi orunda turamiz? Birinchi tugel. Yok, vazakada tugel. Mana da bir-biriga kelgan malayta 3-chi o'rinda deb ko'rasin artistlar bilan bo'lib qolganay. Dürüst, 3-chi o'rinda turamiz. Amina men sizga aytaman, hozir kimlar olar bir-birisiga xiyonat etib bo'yicha 1-chi o'rinda turadilar. Erlari xotinlarına, xotinlari erlarına xiyonat etib bo'yicha 1-chi o'rinda kolxoz raislari turadi. 2-chi o'rinda doyarklar. 3-chi o'rinda artistlar, 4-chi o'rinda moryaklar. Şulay bir karabilde bir lektor moryaklarga leksiya o'qiyotgan. Mana erlari xotinlarına, xotinlari erlarına xiyonat etib bo'yicha 1-chi o'rinda kolxoz raislari, 2-chi o'rinda doyarklar, 3-chi o'rinda artistlar, 4-chi o'rinda moryaklar degandek. Shunda tingab turgan bir moryaklar bosgan dedi. Qarali, lektor iptash, siz ne ishlab olay deb aytasiz? Mana men 20 yil bo'yina karabilda yuzim. Bir vaqtda da xotinimga xiyonat etganim bo'lmadi degandek. Shunda tingab turgan ikkinchi moryaklar bosgan dedi. Mana şu senin gibi işetler orkasında 4-chi o'rinda firelabız deyindi degandek. Eyde jırladilar. Bulmasa men aytam Renatalla o'zimizning yoratib jırlab bergan jırimizni men aytam. Hurmatli tomoshachilarimizga da jırlab eshittirabizmi deyim. Jırlaybizmi? Eyde, ketdik.
kızları, malайлары белән bu җырымны инде аларга бүләк итәм. Җырымның исеме Сандугач. Шәбберин аны шулай шәббергә мин өйрәттем, шуңа күрә ул концертларда шулай шәббер бирә. Хәзер сәхнәдә Россия сәхнә йолдызларына пародиялар. Беренче Филипп Киркоров, икенче Шура.
тоже пойдет птичка. Тек, а бузы кемнер olan, кемнер ол, тек, кемнер ол, Havmağa. Balhanak bunlar derse ama. Bak bizden evlektiniz. Mekaranın başında derttir. Min bulam ol. Siz buna mı? İyi min. Ben mi yavaş bir kadın şurada? Bir gaybet bulgan. Buna şu kadar da dersine batırıp battı yemin. Nişle bulmasın diye bula ol. Dik bitalarını bastırı olduğunda tavda okup tınlat paraga kirek. Ana para. İyi. Yok bir şitrem. Oku. Birinci çıkırma tuğa kıştayım. Kıştı. İyi, yazıp kışayında. Şulay mı ne? İyi. Okuyayım mı? İyi de. Hazır. Davay. Şiir. Kış. Dışta halkın buran olay, her bir iyi şumluk tarafta, halkın buralarda yılı idegine, min esirge hersak yaratam. Eyvet mi? Ey ikinci şiirinin ersege bağışladın. Yolga. Mazgı. Kıştan yol gireleyler, yol bit. Şulay da şu. İyi, okuyayım mı? Eyde. Hazır. Davay. Şiir. Yollar yetkez bütün kişilerge, şatlık, bəxit, saflık taratam. Yol hep arkadaşlara qarab, min esirge hersak yaratam. Şep mi? Şef, ey paralı. Neme? Mına şu şiirlerinden başka poemalar, prozalar yazıp paraganın yok mu? Kupta da bir payım yazdım. Anasını ersege bağışladın. Ye, yolda hiye gireleydi. Şulay da şu. Şulay da okuyayım mı? Eyde. Davay. Ey tuttalı. Neme? Min tig yaklaşıp duram. Yarar. Okuyayım mı? Eyde. Hazır. Davay. Payıma. Yeyler yitti yilek yemiş, tireyakka hoş yutarala, kızlar bilen bizim arasında min esirge hersak yaratam. Min yaratam kaz ördekti, tavuk itin birek yaratam, ular bulmaha bulhala, min esirge bar yaratam. Bakıra bula mı? Bastırıga da bula, yotkırıga da bula. Ey paralı. Deme. Mına min seni tınlap tırdım da benim de başka bir ülkildi. Ne yutağla? Mına min de bir şiir yazıp aldım. Ne düşüyorum? Üzüm turasında. Beyet bulan. Okuyup işlerim mi? Eyde. Hazır. Davay. Şiir. Min redaktör Hanak jurnalının statyalar yazıp tonata bitmez kişi şukunmazmışı min işirge tuş yaratam. Şulay mı dey? Ayy. Bak gidip size kadar. Haydi. Hala oturdum. Ayy. Hadi kirabel. Ayy. Haydi. Sabrımın boyu kaybolur. Hey. Hoş islerge dolu şeşe vardı şarkı, ümitlerim gibi ağını unutmağansındır, iske olasındır, sağınan şul minde uşaklı. Şomur çeşkem diye bir gelemem suyum, yüreğimden urun aldın da. Yollarını yar gittik, yıraklarına gittik, yangan utanini saldık da. Şomur çeşkem diye bir gelemem suyu, yüreğimden urun aldın da. Yollarını yar gittik, yıraklarına gittik, yangan utanini saldık da. Hoş islerge dolu şeşek atışım var,
Ümitlerim gibi unutmağansındır, iske olasındır, sağınam şu mide uçakmış. Şılır çeşken diye bir kelle pensiyi, yüreğimden uraldın da. Yollarını yar gitti, yıraklarına gitti, yanğın kamini saldık da. Yandı yaşlık yazdım, dövgüsü lazım, kim sağını riske düşürmeyi. Yüreğimde gütten, sinema koyken, git bakalım bana düşürmeyi. Yüreğimde gütten, sinema koyken, git bakalım bana düşürmeyi. Git bakalım bana düşürmeyi. Rahmat dostlar. Ak dünyadımı falan taraflarda bitmez savaş, yaşlığımı izlediler, simreyer yine yazmış. Parlar yava, yürünüp yüreğimde. Parlar bugün, onlar yava, savaş yüreğimde. Parlar yava, yürünüp yüreğimde. Parlar bugün, onlar yava, savaş yüreğimde. Yaş batası yırata ıfınlarda, yollar yanar gençlikteyim. Yüzlerime ağırma, parlar yavan, parlar yavan, yürürlük yüreğimde. Parlar bugün, onlar yavan, sağır yüreğimde. Parlar yavan, yürürlük yüreğimde. Parlar bugün, onlar yavan, sağır yüreğimde. Parlar bugün, onlar yavan, sağır yüreğimde.
yollar şarmanların bulsa durmaz gidip bir minut şarmanların bulsa durmaz gidip bir minut. Rahmat dostlar, hazır bizning şiratdagi jor Zaytuna deb ataladi. Bitkine hamar yaratan Davuşanlı anılarına bir taşatan Bir de yalayıp bir de sayrayıp sina boşanın Gölgeliğe gelip bulmak sayrar koştuğunu Zey dönen masal kaşı Zihba dağlar canım canaşı 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 Baganalarını da kırı bitirdiler. Hafize abinin председатель maşinasını yürüdü. 2 gün avulunu bir tuktamay urap yürüdü. Şıkır kazıp şak tuktatıp aldık. Hazır maşinasının o artı bilen yürü. Çünkü o artkı skoroska solgan olgısına sola bilmeyken. Gayşe abinin kolxozda baş bugalter bulup işley. Başına nindi sifir turu kile vidımızka şunu yaza da koya eken. Gabbas babana bir ayda 20 tiyin, Şamil babana 20 min som iş hakkı yazgan. Avulda iş klaslıkına mektep bulgaç, Kürşü avulga yerip okuwa kıyın, şuna göre 3. klasını tamamlayız da, yanıdan 1. klaska okurga düşebiz. Katibe abinin 2. klasını tamamladı da, Mansur babana kiyevga çıktı. Okutuşular yurtta ülgürgen dediler. Bir atnadan keşesini yertip geri koydu. Harras babam televizor remontlavşı, televizorlarının başına soksan işlide kitedip, bütün televizorlarının da başlarına şükuş bile sokup vatı bitirdi. Şunasına şatlanabız televizor vatkan için akşa almay. Gabbas babam Dumbaytı'da şeş aluşu bulup işleyip, özünün profesiyası bulmağı sebeple, əbilərinin de şeşlerin patka otobuska alada çıkara. Gayşe abinin şeşini şul tiklim yaltıratıp algan, bir şivin de kunalmay, toya da yıgılalar. Әтейін яшілігімізді кері қойтарабыз деп, шүп етіп үбіп алды. Тек үбіуінің рәті yok. Түші біткен. Әлі түш қойдырып ері, именнен. Яшілерден қалышмайбыз деп, молыл етіп кейінәбіз.
Әле әтейін магазинлардан шортик таба алмагач, bütün шалбарларның да балыкларын кисеп бетерде. Менә шулай яшәп ятабыз, кызым. Бездән хат алгач та хат яз, хат көтеп, әниең Биби Сара.
tamaşaçılar, mına men sizni ko'rgach, o'zimning yoshligim esga tushib ketdi. Hurmatli tomoshabinlar, mana siz meni ko'rgach, o'zingizning yoshligingiz esingizga tushmadimi? Yo'qmi? Yo'q bo'lsa, hozir esingizga tushiramiz. Bayakalar min yaşağımda bir tematörücüm ol. Yerine kortegandı buturmaz bir tematörücüm min. Bayakalar min yaşağımda kureleşiga yürüge yaratatırgan idim. Şuraya bir oğulda taptım bir kureleşini. Kerizim vardım tege çıpşımatik kına otura. Sen de birbirlik akşam var idi, öyle kızaman akşalar gittin balakalarım, tege sonra tütebitin. Şuna bilgen idim. Bıraktırıp güne koyarda bayakayım mı desek sarışır görünüp duradı. Meyekten başka bir görünmeyeyim mi? Yoktu. Sende bir işliğim var idi, 10 yaşı istediydi. Şunu bilgen idim. Bıraktırıp güne koyarda bayakayım mı desek sarışır tugul yemyaşı şiremde görünüp duradı. Sende bir işliğim vardı, 10 yaşı istediydi. Meyekten bu sabırda bilmezsek şunu bildim. Bayakalarım teki bir şirkli kurgaç evinin yüzden nurlanıp gitti. İndi bayakalarım teki bir şirkli kurgaç nurlanıp gitti. Mine ep gitti söyle. Bayakayım dedi. Sapsarı jirler boylap yemyaşı şirenlerge yatıp zep-zenger kağılara koyup yürüsün bari kenara değil. Sen de bir onların bari dedim. Minekten bana da anlarsın oldu indi buraya bu. Tıkıp kızım istemedim. Şunu bilgen idim. Çünkü evinin izlen urlanıp gitti. Şimdi böyle kalerim tıkı olmasına kurgaç izlen urlanıp gitti. Mine ep bitti söyleyip barakayım dedi. Sapsarı şiirler böyle yaptı. Yemyaşı şirenlerge suzalıp yatıp zep-zenger kağılarga korap kıp-kızıl kıyaşlarga korap yigitler bile oğnap yatasın bari kenara değil. Böyle kadar manzarası indi. Mine şunu min yaşağımda bittim otur yürütürgen idim onu. Mine tüge halık jirlerini yarataydım min yırlap yürügen. Tüge halık jiri var mı? Mine dedim Murat Dağları'na degen jiri var mı? Şunu bir kulüpte jırlagan idim. Ben isirip durup başka da mine bulaydı. Ne mesleke kalmagan anda sina Ural Dağları'na menipti. Sina idil boyları işitmedi ben edeyim. Böyle kadar manzarası indim. Mine şunu yırlap yürügen vakitlerde mine saknebe zapiskalar yazıp ırkıtatırganlar edim. Şuraya bir kulüpte min jırlagaş bersin mine mındı zapiska yazgan. Apakayım, yenikayım, siznin ilginiz var mısın? Dike. Bir de ettiratırmadım. Yerimde yok, yürüsüz tırganımda yok. Mineyken. Sahnede Malik. Tuna,
ширлер, сіз өзіңіздің хатынларыңызны ничек тотасыздар? Менә мин үземнең хатынымны булай тотам. Эштән кайтып та керәм. Хатын, бәрәңге пешер. Дип бер генә кычкырам, ял пешереп та куя. Мин просто базга төшеп бәрәңгене алып, чыгып, юып, әрчеп, турап, кастрюльгә салып, базны кабызып кына куям калганнарны биш хатын үзе эшләп бетерә. Шулай яраттым мин аны. Менә ямагат әйтегез әле, сез хәзерге заманда нәрсәгә ышанасыз? Ышанмыйсызмы? Үземә ышансыз да инде. Менә мин дә бер кемгә дә бер нәрсәгә дә ышанмыйм. Галимнәргә ышанмыйм, язучыларга ышанмыйм, врачларга бөтенләй белә ышанмыйм. Менә мин үземнең беренче хатынымны ширләгәндә үземле чит иттем. Аңа теләсә нинди яфраклар кайнатып пешердем, теләсә нинди тамырлар кайнатып пешердем. Бер ширдә күрмичә, төшедә сызламыйча, рәхәтләнеп 20 яшына да җитәлми үлде. Галимнәрнең бер ягын яхшы дип исбат итәм, ул менә без иратлар өчен телевизор уйлап чыгарганнар. Менә минем үземә телевизор булса, хатын да кирәкми, балалар да кирәкми, аша да кирәкми. Бер көн эштән кайттым, телевизорны кабыздым, күрсәтми. Типтем күрсәтми, суктым күрсәтми, киттем икенче көнне телемастерга. Монысына ышанырга була икән, куллары алтын икән. Килеп минем телевизор янында 2 сәгать булашты да кайтып китте. Ул да кайтып китте, мин дә телевизорны кабыздым. Шундый ачык итеп күрсәтә. Тик нигәдер гел бер картинаны күрсәтә. Шул картинаны 2 көн буена карагач хатын миңа кычкыра башлады. Син нәрсә? Юләрләрнең мәлә шул телевизорга карап, аның биттеге кенне телемастер кинескобын алып чыгып китте ди. Мин әйтәм гел бер картинаны күрсәтә. Теге террас кырые белән батарейканың эш секциясын. Хатын әйтә, син телевизор карап юләрләнгәнсең, мин синең белән тормыйм, мин сине ташлап чыгып китәм, яшәрсең ана бер үзең ди. Яра хатын әйтәм, чыгып китмә. Менә телевизор күрсәтмиме? Күрсәтмәсә үзеңә үпкәләсен. Бүген икәүләшеп, кочаклашып ятып торып яклыйбыз. Күп чыгарына шорт менә күрше балаларын, мин әйтәм. Бәйрәсем нишләп күршенеке булсын ди? Булар бит барсы да үзебезнең балалар ди. Син нәрсә мин әйтәм, мине өйрәтәсең. Мин үземнең ничә бала барлыгын бик яхшы беләм. Менә бу кара чәчлесе безнеке. Синдә дә кара чәч, миндә дә кара чәч, аңарда да кара чәч. Менә бу кызыл чәчлесе. Рашей. Син беләсеннән бите дә күренмәй. Карамаган наглый мурда. Безнеке ди. Ана гербицидлар белән гербицидлар җитешми ди. Анысы мен әйтәм тагын инде элемент. Химик элемент ди. Мен әйтәм Нижнекамский менә. Әйтәм атна сайын апамның хәлен белеп киләм дип Нижнекамскийга чаптым, шунда химичтеп кайттым менә. Хатын елый башлады. Ярый, мен әйтәм хатын тынычландырдым, ярый әйтәм безнеке булсын. Менә безнеке. Синдә дә кара чәч, миндә дә кара чәч, каян килгән бу ак чәч. Безнеке ди. Син нәрсә хатын әйтә? Миннән көлмәкче булдың әле. Бөтен булган балаларымны мотоциклның коляскасына тутырдым да алып киттем врачка. Барып та күрдем, әйтеп тә салдым. Менә мин әйтәм, миндә дә кара чәч, хатында да кара чәч, каян килгән бу ак чәч. Сезнең әтигезнең чәче нинди иде ди. Мин әйтәм, әтинең чәченең ниндилеген мин түгел, әни үзе дә белмидер әле. Алайса, сезнең 3нче буыныгыз гаепле ди. Ямагат буынның нәрсә икәнен мин бик тә яхшы беләм. Менә беренче буын ул куллар, икенче буын аяклар, менә 3нче гаепле буын кайда икән ул? Муен микән ни? Шулай да шул. Башың белән эшләмә, муен белән эшләгез. Исветный балалар тумый, нинди балалар турсын, Дэвид. Ярый, мен әйтәм, монда бер минем генә эш түгел, хатынның да кысылышы бар. Кайтып иман тәгаләсен кафир китерәм дип өйгә йөгереп тә кайттым. Спальняга үтсәм, анда тагын бер сыйлап ята. Монысының вообще чәче юк. Гыжмамык кына. Монысы кем дип кычкырганым, хатын әйтә, монысы буш ди. Нәрсә мен әйтәм? Әллә вообще бушмы? Юк, исеме буш ди. Соң мен әйтәм, буш дигән исем буламы ни? Соң картыкайым үзең бит. Баланы ратыннан алып кайткашында, балага исем бушик дигәч, телевизор карап яткан җиреңнән буш дип кычкырдың ди. Ванграсарык әйтәм. Соң ул вакытта, мин телевизор карап яткан вакытта Америкага президент сайлалар иде. Берсе кычкырап Букакисны сайлагыз дип, берсе кычкырап Бушны сайлагыз дип. Мин дә президентлыкка Бушны сайлагыз дип кычкырдым ди. Ярый, мен әйтәм, Буш дигән исем булмый. Минем бөтен булган балаларымның да исемнәре атка бетәргә тиеш. Менә бу карасы Банат, кызылы Тамат, бу наглый мурдасы Автомат.
Бушатны кушабызда булсын бушат. Бушат так бушат бу битәле бик кырыгына килеп чыга. Булсын бушлат. Хабуддинов Бушлат Расимович. Менә бит ничек матур яңгырый. Хатынга да әйтеп, хатыны да күндердем дә икенче көнне киттем сельсоветка тыңарга метрик алырга. Юлда барганда классташ егетне очратып, аның белән 1 литр аракыны каккач, сельсоветка кергәнмен дә Бушлатны онытып, аның урынына телогрейка дип яздырып чыкканмын. Шуңа нервын ситеп кайтып керсәм, капка төбендә теге наглый морда сыерып ята. Китәр уняштан туган монда йөрмәдеп тегне тибеп ишырган идем, теге ялый әнисе янына йөгерде. Әни әти миңа уняштан тугансың дип әйтте ди. Тегесе баланы минем алда ук юата башлады. Йөр балакай, елама. Бер әтигезгә генә карап утырсам, берегез дә булмас идегез әле ди. Sözke düşəhində ödəhin Din boylar har sözke düşəhində ödəhin Har sözkeləri Genge gülə gitəhin Har sözkeləri Genge gülə gitəhin
Hazırlıkların her tarafında Aleyhisselam'lar Rukiye'nin hükümde bir oldu. Yok yemeğinin kanındayım. Elbette biz bir hafta kalır almayayım. Bizim değerde Meydan'dan 95 ayın Şamil Emaletiniz ben Elfide Anektaşı bildim. Buna Allah razı başlayalım. Dışarıda Allah'a aytayım gibi rahmet durur. Her vakit Allah razı bakıyor. Her vakit Allah'ı bağışsa olur. Allah'ı yardım etti. Her vakit Allah Resulü'ne Elfide'ye yine bir yerinde. Allah razı rahmet. Hem aşı yarabıdaydı. Anlayıp taşı Elfide'ye. Hem şuaya şundan katı kızlara başladıktım. Yerden ispat ala Elfide. Canım karanlık, yıkılmaz yanımda. Oraklı Elfide, bulay bilen birge. Kıyıp yüreğinde, kaldılar birge. Şohirli yüreğinde, Elfide yüreğinde. Kıyıp yüreğinde, kaldılar birge. Şohirli yüreğinde, Elfide yüreğinde. Havşayım yok belimde, birleşeyim bu merge. Yuvuşsana bir yandım, eyleme hakkı merge. Yuvuşsa yüreğimde, kaldılar birge. Şohirli yüreğinde, yuvuşsa yüreğimde, kaldılar birge. Şohirli yüreğinde, hayret yüreğinde. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yankılar ses gelme. Devam ettin o merge. Oraklı Elfide. Kullar güler birge. Kıyıp yüreğinde, kaldılar birge. Yıllar yüreğinde, kıyıp yüreğinde, kaldılar birge. Yine yüreğinde. La 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 la. 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 Hastalar yolları, İstanbul'a gitar hastaları. Kadrolu tanrıkatı tağataslar Allah bizim büyüsümüz Gülnara İbrahimova. Bizim kapılar yasamız Yıllar Gaziyev. Bizim İbrahim'a kadar Allah'da kalamışta oynadı. Gülnara Garayeva. Kanka tağlı barda hem yıllar bağlı büyümedi. Planlarda Rasim Habuddinov. Ama şimdi bizim orijinal janr atısı bütün aldığında kim? Dangaray. Dangaray. Dangaray.
Ne oldu karayı? Bana iyi, nerede alpay. Orası iyi. Onun ismi Slava. İyi. Onun ismi zaten ana Slava ismi. Başkası bulan başkası Don Şaybi. Don. Familia Grigoriev. Dan Garay var. Dan Garay Slava Grigoriev. Arkadaşlar belki zamanda beraber matematikçiler Barney Abdurrahman Kadirov, Şahinor, Samaradovlar, Aşvar alanda Barney Grigoriev diyen matematikte o iki tane şampiyon buldu dünyada ben. Şol katastrofa Nusrav'ın favoritleri. Maşol Grigoriev matematikten Malay Slava Grigoriev'in de Dangaray. Dangaray. Менә инде 15 ел буена Юлдар халык эстрада ансамбленең җитәкчесе булып килә. Үзе уйный, үзе җырлый, үзе нәфис сүз остасы, үзе инде Ринат Нигматуллин. Ринат Нигматуллин. Шигал егете. Нигматуллин Ринат. Hürmetli avuldaşlar, әле безнең алдыбызда Стәртамак Юлдар ансамбле артистлары сыгышаһанлар. Улар алыс җирдә якын итеп үзләренең матур бәюләре, моңлы йырлары белән безнең күңелләребезне күтәрделәр. Улар безгә беренче тапкыр гына килмәйләр, күп тапкырлар килеп шулай итеп безнең күңелләрне күтәреп китәләр бит инде. Шуның өчен уларга зур рәхмәт әйтәйек. Эшләрендә, тормышларында ижади уңышлар теләйек һәм тагы килүләрен теләйек. Рәхмәт. Зур рәхмәт бинтә менә бүген Кәлбин Серик әле концерт булды, концерттан үткәрү дискотека. Әле яшьләр разабылгайны, бишумга инде. Пожалуйста, калыгыз. Килештекме? Дискотека. Әзер генә хушыгыз һавылыгыз.